Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 19, versikulo 7. Tinapanglaw, saan apagan ano oray dagiti kakabsat na. Di mapilaw nga awan ti gayem na. Oray anya ti aramiden na. Awan ti maawis na agayem na. Papagayam, intay denggen ti maysapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anya, mga sawa kayo manen, papa? Awanan ti inam. Isuadyak pakabasulan no mga sawak manen. Ha? Kan may sa kasapulak ti kadwak. Tap numangged. Apay, adda reklamom? Ah? Awan, papa. Nakla at aklaang. Nasaya at mo't tapno dama ko na nga inak. Agyamanak no kasta. Agyamanak, tamawatan nak. Kaslakay kayat ko dito'y. Ngam ti makikabalay kada papa, lola. Awan mabalin ko, taisubot ti kayak ni Papan. Sana balay, tano adda oras mo. Mabalin mo lang tamad ti umay dito'y, apo. Uwan lola. Ben, naisagada kong dagiti badom. May kan, nagawitan. Uwan, papa. Mapang kami nanang. Sige lang ka, tunay. Katno bilang takayat ni Benti umay dito'y. Palubusan niyo kuma. Kasigurado akailiw kunto ti apo ko. Awan pagdanagan nyo, nanang. Ben! Ben! Apay ka diyan, ti. Kuna! Aginaw ka iti plato. Agsagad, kan aglampaso ka. Ha? Kung amin, anti. Napanak nagsakdo iti danom. Ala, agawaam. Inawam dagiti plato di talababo. Kalpasan na, aglampaso ka. Uwan, anti. Ngayon mamigatak pa ita mabisina. Inka mga lay ti ugot ti kangkong di talikodan ti balay. Ta iso ti ilutom asidaam. Anya? Basta. Inlom mang dati bangus alinuto da itay. Anya pa ilator orayam. Inka mga lay ti kangkong kunak langarudan. Uwan, anti. Nalpas kan anangan. Mapan mo labaan dagiti ulas kan kortina. Kalkalpas ko anangan. Ngam iba undak man ang aglaba. Da kayo mati aglaba tanabambanugak, anti. Anya? Ibabaon ka? Ngam sungbatan nakpailang? Da kayo tawan mat aramidin nyo dito balay. Ay, buisit kakit ding obing! Siyak itatinam ditoy. No anya ti kayat ko, agtongpal ka. Anya? Tapno ibagakan ka. Sa anak nga inasawat ti amam, tapno agbalinak laeng akatulong yung nga agama. Tandaanam na ita. Anya ti aramidam ka ni Daisy, ha? Ah? No adda ibilin na kan ka. Tungpalam. Nagrigat lakit din ti awan ti pudlong inana. Awan ti mabalinam. Natayin ti inam. Isu ani Daisy itan ti inam. Ha? Isu ano kayat mo tinasayaat. Tungpalam amin nga ibaga ni Daisy kan ka. Naawatam. Wan, papa. Nay, Ben, apok. Lola, dito ya kon balayo ko ni Lulong agyan. Apa yun, apok? Di mo kaya ti agyan, idi balayo. Nakauyuyong mati may kadwa nga inak. Anya? Manipod idinamon na. Adinak ayunan ni papa. Naguyong. Apay nga'y akasta. Iswa dito ya kon balayo. Mabitlaan, taawagak ni Papang, apok. Hello, Tony. Hello, nanang. Timbawagak, tada dito'y janak mo. Di na kanun kaya tagyan di tabalayo. Nana, ugali ti may nga ubing. Talaga amauntan. Ay na,
Nanang, saan kayo kumamot nga agbalin na konsentidora? Maasyanak namin ka ni Ben, Tony. Apay, anyaya man ng timpur tulong na kada kayo. Ay, Ibaon yun ni Ben nga gawin, nanang. Amangan no sawan pa'y ti asawak, a konsentidora kayo. sige. No isuti ko na pagawidak nga rodan ni Ben. May saldawan nga agpag na pagnaak dito'y parke. Ita, malaman. Uray dituya ko nagpalabas itirabi Ay kapay, apalpaliiwid baraw. Agad na agad mau. Ha? Siyak ni Ben, tata? Ay syakmut ni Dagol. Nabayag akon, ngagpapaay kas kameraman iti daytoy aparkay. Kasta ka di, tata? Malaman, sumipngutan baraw. Apay nga da kapay la dito ay. Awan ti pagawidak, tata. Iso adi tuyak latan na maturog. No kasta. Umay ka ije daguskaw. Ije kan amaturaw baraw. Napnapanan nga tan ni Ben. Awan mat iji balay dananang. Taimbaon na nga agawid. Saan mat anagaw awid dito'y balay? Ha? Manaktakla ang ititrabahom jay anak mo. No sa dino kat tinapnapanan na. Ay, makapasoron tikas dyan nga ubing. Anya nga tayo, tinapampanunot na. Amangan mat no kaslamo la iti inana. Sumangpet tulaang, makabil ko. Rumbang laang adisiplinaam jay anak mo. No nasayat da kanyak ditoy. Dituya ko na makipagnaad. Sa anak nga agawid, tadyak matla na ragsak iti dun na ti amak. Lolo, saan man atila yaw awit at tao di ti balay? Ay. Inton bigat, papanawon nyo kanumat lang day tao, kuna ni papa. Tagiwat mo, amangan no mangag na ka ni Ben. Gusto matimbangan ni papa. Kunaklakit din no dituya ko. Pagawidan nyo ka nun, Sa lolo. dino nga itan ti papanak intong bigat. Makambuditan. Uray kas tuyak. Adamot na sayat a panunot ko, Lerma. Anya? Amok mo't ti makigayam iti padak a tao. No nasayaat ka a tao, apay nga rod nga adda ka ditoy. Amo ti Diyos. Kayat ko ti makigayam. No kayat nak. Makigayam ka kanyak? Pakpakawan, pagan ano ka kumamot ngay ngagbalin agayam. Ha? Agbero kay ti kapadpadam, taiso ti gayamam. Ha? Unayin ti kastoy, kasasaad ko. Gapo ka di takas ti kasasaad ko iti biyag. Kat awan mayat a makigayam kanyak, tata. Ay lading itak Ben. No siyak lati masurot. Uray dito'y kakuman nga agyan. Sana bali, tata Dagol. Udnumot ngamin. Asyak, nakakaasi nga anak. Awan sirsirbik a tao. Anya nga tano agsubli ka iti sidong ti pamilyam. San arumbang ang makigasang gasat ka? Jak kayat. Amang ano nakarkaro agurain nak ti amak. Kunti agsyuman kanyak. Sige nga ron, tata. Agyaman nak iti panang padagos yu kanyak. Ay, mabitla ang Ben. Ha? Apay ka di, tata? Kumusta kan, Ben? Kumusta ti panagpaay mo dito'y simbaan? Kas may sa sakristan ni Padre Armando. Ay, nasayat mo, tata. Saan laday ta, Imbiro kandak pa iti tao. Amang sponsor kanyak iti panagadal ko. Ay, kumayat ang arod. Nasayat no kasta barok. Dakil ayaman ko iti Diyos. Kastamutan kada kayo anang tulong kanyak, tata Dagol. Awan anyaman na, Ben. Maragsakan, Gabaw, ta makaadal ka.
sakan, anay a maestro Ben. Mangisursuro kan, iti may nga universidad. Utang ko kada kayo ti amin, Tata Dagol. Banag adyak malipatan. Inaramid ko lang tamok, para iti pagimbagam. Hanggang uray pahino kasta. No di mo mo't kinayat tinapan iti simbaan. Amangan, no di mo nagteng ita ti ayan mau. Kinapudno na. Makulkula pa nakidi. Ta nakakaasyak, Tata. Sumsumrag iti panunot ko ti agbalinlangan ngagtatakaw. Kaslakayat ko ti agrebelde. Ang dakkel ti yaman ko iti Diyos, ta inlisinak. Nagasat ka, Ben. Tauuray kasta tinapasamak iti biyag mao. Pinilim, tinagpaidalan iti pagayatan ti apaw. Pangasin kumabakait. Sa pulang kumani Ben. Anya, amo na ti pimanaw. Amo na mat nga rod tag subli. Ada na kay magakanyak iti address na. Kung natin na kay magakanyak, mangisursuro ka no itan iti may nga universidad ni Ben. Ha? Kaya't ko makita ti anak ko. Sakbay amatayak. Saan? Agimbag ka pa'y, Tony. Papigsaam ti pakinakam mo. Anak ko ni Ben. Katrumbang laeng. Nga daited ko atawid na. Anya? Saan ta Apolos anay kan iti uray may salak o mga anak. Daisy. Isungawan sa bali nga agtawid kadag iti naipundar ko. No saan ani Ben? Sige. Bayam tapasapul ko no sa dino ti ayan na. Agyamanak, Daisy. Ben, adda tao ngay may dito ikat pasapsapol nakakano ti amam. Ha? Masaksakit ka noon ti amam. Kat kaya't nakamakita. Itapay ang masakit. Sana lang malagip da tao. Manunatawan tinapalabas. Ngam didak pulos pinagan pinasapol. Itatag sakit. Pasapol nak. Tapno niya. Aywanak ita. Barok, maawatang ka. Noon niya ti karirik nam. Hanggang panagkunak. Saan narumbang nga gibales ka. Noon niya man. Tinagkurkurangan dakan ka. Tata. Nagasat ka. Nalasatam ti rigat. Mamatiak. Numapakawan mo kat nagasgasat ka pa'y. Kinapudno na. Napadag kanyak ti amak. Hanggang ti agsyuman kanyak. Kat nauyong kanyak. Tirigat na. Ayunan mo't ngamin ti amak. Tinasayaat. Kaduaan ka mapan iti lugar yaw. Agyamanak, tanagpakita ka matlaangan kanyak. Ben, anak ko. Tatang, anyat napasamakan ka. Anyat sakit mo. Kanser iti utak ti sakit ko, anak. Katamo ka. Sana kun nga agbayag, iti daytoy abiyag. Isu pinaayaban ka. Taited kun kan katitawin mo kanyak. Katsakbay amatayak. Kidawag ko matipamakawan mo, anak. Natayo ni tatang. Naimbaglakid din tanagawid hak. Tanusahan. Diyak ko man nakita ti amak, iti maudi agundaway.
Ken saan mo ko maanaala ti tawidem ken kuana? Saan matkit daday tat importante? Ken naimbag nga rodada kayo anang kuyog kanyak, tata. Manya nga ita. Dua kailangan di ti agsyuman ken ka nabatay. Una, anyang nga rod. Awan mo't anak da iti day ti tatang. Mala, uray kas jay ti naramid ti agsyuman ken kayday. Ay wanam lata. Di ka gimulmula iti sakit tinakam. Uwan tata dagol. Ada ginatang ko amay sa kaban na bagas. Ken pangkusina nga abastuyo, anti. Ben, Umanay mo't siguro dahitan nga abastuyo dito balay. Kabayatan ti kaawan ko. At dapat kasapulan nyo, ibagayo lata. awanan, Ben. Mapanak nga ro din iti dagos ko. Tagsubliak ang mangisuro. Talon nga daw tilangan ko. Ben, anda ko maibagak. Anya da jay, anti. Mabainak unahin kan ka. Ngampos ko lag tiropak. Anyang ingaron. Kat nagbasulakan ka. Ha? Pakawanan na ko mahakadag iti madigay naraaramid ko kan ka. Pagpapapauyak kitan ti amin. Diin panunutan day ta. Lipatan tayon day ta. Sakit lang ti ulo day ta, anti. Ben, Pakawanan kayo, mat. Ket, imbi lang tayo matan, kaspudpud na nga ina. Gaputa asawa na kay kat nga roday di tatang. Aywanan kayo, anti. agyaman ako na ikan ka, Ben. Nakaimimbag ka unay, anak. Nagasat dagiti napanglaw ang mailaklaksid ken maidaddadanes tano isu dati dumawat iti tulong ti Dios ti manaraken kadakwada ket agballigidanto iti odina. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan anay tampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kamitin kay Panang Tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Na imbag nga oras yo amin papagayam, hinta ibasa ti Jeremias, Kapitulo 29, versikulo 11. Taamok ang mismo dagiti planok para kada kayo. Kastoy ti pakaammo ni Yahweh. Dagiti plano, para iti kapya, asaan kat adidigra. Nga ikan kayo itinasayat a masakbayan ken namnama. Papagayam, intay denggan ti maysapay a pakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Boboy anak, bumangon ka tani aldawan. Maladaw ka ni eskwelaan. Nasa papay, nanang. Anya na sa papay. Alas 6 ni tiagsapa. Bumangon ka kit din, tani. Maladaw ka ni pagadalan. O, nanang, bumangon ak nga roden. Agan anos ka nga geskwela, anak ko. Tapno makasarak kanto itinasaya at atrabahom. Di kagdanag, nanang. Tagadala ka na imbag. Nalang rod, bumangon ka, taing kaagar mo saran. Amatasyo, mabiitan ang maapid dagiti mula tayo. Wen nga rod baraok. Ay na, nakaayat akitain dagiti mula tayaw. Uli nga rod. Ay, sapay ko ma, tasan na madadaal itinapig sa abagyaw. Wen nga rod baraok. Sapay mata pobre ni Doña Estela nga amo tayaw. Ay, kinunayo pa'y. Nuapay mat ngamin, akas ta dagiti daduma ababak nang. Irurumanda tayo amarigrigat.
Ado ti kwarta ni Doña Estela, ket magatang na amin na kayat na. Nagasat kindi dayta adun niya Estela. Kumusta kayon? Da kayo adong rate ang makitaltalon? Doña Estela, di yumet kumakulnain, adong rit kami ang makitaltalon. At damit nagan may. Sayatin nyo kit dito ang trabaho dito'y talon ko. Tapno at damot serbina susweldoan kayo. Wayne, Doña Estela, di ka madanagan ta saya atin miti ag trabaho. Nasayat nga rod no kasta. Sige, panawan kayon dito'y. Tadyak kayat ti mainitan. Kanjak kayat ti angot ti payodyo. Puwa! Dindula kay. Aglinong kayo pa'y kanilolo Tasyo, tagmerinda kayo pa'y. Awan bagat. Apagisaw, mabisinak mitain. Among bagat. Imay itay ni Doña Estela. Ay, Kat, anya kay timbaga na. Ay, awan. Imay na kami inuy-uyaw. Ay, unay mata ni Doña Estela. ala, bayaan tayon day dya, Doña Estela. Ikararagan tayo, kit di Asapay kumatag, baliwa, hindi pa nakilangin nakadatayaw. Doña Estela, umay kayo manganan. Nakasaganan ti makan iti lamisaan. Anya ti masida. Jay pinapaita na karnet baka at datayo itay bigat, madam. Awan pa'y serbem akatulong. Tadi mo pa'y amumat ti gumatang iti masida. Pasensya kayon, madam. Ngam di dak kumamot pagsawan iti kasta. Nabayagan agan ano sa ka nagserserbi kada kayo iti mano atawan. Gapo iti kasta pa nagsasauyo ita. Nasaysaya at laangan o pumanawak laangan diti balayo. O sige! Pumanaw ka! Ado di tati maalak akasukat mo! Natamag mo ka din daw baraw. Tiyan niya. Pimanaw mo't gaya man ni Adela katulong ni Doña Estela. Siguro, naumamatan ni Adela nga agserserbikan ni Doña Estela. Basit la ka no abanag tinagungtan ni Doña Estela. Gapo ka na iti masida. Imbag numakabirok adagos iti kasukat ni Adela. Awanin ti mayat nga katulong ken kuana, tanalas met nga minti ka babalin na. Ita, pag nakman nanday ta. Isu amaday, tinalas ti ugali na. Tawan to, mati makaanos ken kuana. Awanan ti kadkadwa dito balay. Agmaybaysa akon. No nasaya at kumati kababalin ko kin ni Adela katulong ko. Siguro, saan nakapinanawan? Mapanakagkit daw iti pamakawan kan kuana. Kat pagsubliak dito'y balay. Tauray siya kon timang paadal kan kuana. Ne, da kayo matgayam, Doña Estela. Umunag kayo, Agyamanak, Adela. Agtugaw kayo, madam. Imaya, gaputa kayat ka kasarita. Anya ka diti pagsalitaan tayo, madam? Agsangit kayo matan, madam. Ay na, madadaal ta kita pintas yun. Agsangit kayo. Sika talaga, Adela. Pagkat katawaan. Oh, makita, madam. Nagpintas ka. Nang runa no nakaisom ka. Ay, imaya ka, Adela. Takayat ko kumanga agsubli ka ni Jay Balay. Ha? Pagsubliandak ije balayo, madam? Saan ka di ako nayo kayo? Please, Adela. Lipatin ta ko man. No nyaman dagiti na ibagbagakan kay di. Pangaasim ko matapakawanan na kon. Napakawan kayon, madam. Ni Apo Diyos tupay kat mamakawan. Siyak tulakit din ti saan. Kat tangay nagbalbaliw kayon. Sige, agsubli ak nga rudan ijay balayo.
nagpudot mo ti panawan. Ay, amatasyo, taglinong, tani. Nagpudot ti darang ti inay. Ay, sige man nga ron barok. Aglinong tapay. Nay, ni Doña Estela day ta sumungad. Ah, Ay, isaw. Hamangan no agungat maninday ta. nya nga tamanan ti bagana. Ay, amangan umay na tayo manan uyawan. Naimbag nga orasyo, dindo, tasyo. Ay, kastamit kan ka, madam. Naimbag nga oras mo, may. Imbayak, takayat ko tagkid daw iti pamakawan. Kadag iti nasasakit ng balbalikas ko kada kayo iti. Ah? Ah, Ay, awan ka na kami dayjayin, madam. Naglabasain. Napakawandakan. Ay na, agyaman na kada kayo, tanapakawandakon. Manipod ita, dindo. Siya kuntimang paadal kin ni Boboy nga anak mo. Aging ga makalpas, iti panag-adal na. agpaiso, madam. Pagadalam ni Boboy. Wan, isuadiyo pakadanagan, ti panag-adal, ti anak kiyo. Oh, lakay. Naragsak ka mo ta nagawid. Apay, nangabak ka itiloto. Ha? Anya na nga bak itilutong ibagbagang bakat? Imay itay ni Doña Estela ijay taltalon. Okay. Anya manan ti inaramid na ijay. Imay na kayo manan inoy uyaw. Saan? Napanagkid daw iti pamakawan. Ha? Nasaya at man nga rod no kasta. Katamom ka di bakat? Ni Doña Estela kanon timang paadal ka ni Boboy. Aging ga makalpas. Ha? Agpaiso? Pagadalan na ti anak ta? Wen, bakit? Kat iso kanon ti makaam mo iti amin, amagastos. Tatang, nanang, adda akon. Kumusta mo ti panagadal mo, anak ko? Nasayaat mo, tatang. Amuyo ka di. Nag-quiz kami, tay. Kat na nga to tinaalak iti quiz mi. Ay na, Boboy anak. Agyaman kami ni tatang mo no kasta. Op, Inarakop nakmatan, nanang. Maragsakan kami ngamin, anak ko. Tasaan min aparikot ti panagadal mo? Ha? Apay, tatang. Adda ka di mang paadal kanyak. Wan anak. Kinasarita itay ni Doña Estela ni tatang mo. Kat kunana, nga iso kano ti makaam mo iti panagadal mo. Pudno day ta, anak ko. Isong agyaman tayo iti Diyos. Gaputa nagbalbaliwan ni Doña Estela. Kat gapumatlahan kan kwa na. Makalpas kanton iti panagadal mo. Naragsak ka pa nagturpos mo, Boboy, anak ko. Ay na, maisakan a doktor. Agyaman naklawanay ka na kayo, Doña Estela. Tatang, nanang, tanusaan da ko mapinagadal. Nalabit nga agtaltalo na kumamat ita. Maragsakan na. Gapota sa anak apina ay iti panang tulong ko kan ka, barok. Kat agyaman tayo iti Diyos anak ko. Tano saan agapukan kwa na. Saan mo kumamat amatong palti arapaak mo ita. Husto ni nanang mo, anak ko. Kat uray noan niya ti maragpat mo iti biyaga. Di mo kumapukawan, ti pamatim iti namarswa. Naragsa ka pa nagturpos mo, Boboy barok. Agyaman nakunay kada kayo, Doña Estela. Ah, madam. Agyaman kami unay iti tulong yu kada kami. Nusan agapu kada kayo. Nalabit asan kumamat ang nakaturpos ti anak mi ita. Ti Diyos ti mang supapak iti kinaimbagyo, madam. Awan na niya man na. Pakaragsa ka kunay, timang tulong kada kayo. Adela, nagdaras ti panaglabas ti panawan. Agasam, may sakan a maestra. Wan nga rod, madam. Katagyaman ak unay iti ado atulong yu kanyak. Tanudidak ko mapinagadal. Nalabit, katulong akpay kung mga gingga ita. Ni Apo Diyos ti pagyamanan tayo.
Inaramat na klaang nga instrumento. Tapno makaadal kayo kini Buboy. Katita, panawon matan ang mapanakag na iti Amerika. Gaputal alaan dakon dagiti anak ko iti. Ha? Kasano nga rodon dagiti mapanawan nyo asan ikwayo dito madam? Daytoy solar kan balay. Ipatawid ko kan ka, Adela. Kat dagiti daddo maapasat ti talon, ipatawid ko mat kada dindo kan tasyo. Tinegosyo a furniture, ipatawid ko kininena. Ti mat grocery store ko, ni Buboy ti pangyawata. Ay na, agyaman kami madam. Di da kanto pulos malipatan. Kat ni Apo Diyos ko matimang subalit, iti kinasaya at yu kada kami. Nadamag bikin ni Manang Adela. Amapan kayo gayaman ni Amerika, madam. Wan, barok. Kaputalalaan da ko dagiti anak ko ichay. Ay na, madam, kailiw na kayong tulakit Katagan anad kayo kuma iti papanyo ijay, madam. Wan, umadanin ti panag-flight ko. Kat nakasaritak matan ti abogado. Tapno awanan ti parikot kadagiti papeles ti sanikwa ama panawak. Kat salwadan nyo kuma dagiti impatawid ko kada kayo, ha? Wen, madam. Di kagdanag. Salwadan mi dagiti sanikwa nga impatawid jo kada kami. Ket ulitan mi tagyaman kada kayo, madam. Nagsaya at talaga ni Doña Estela, bakit? Agasam, impatawin na amin kada tayo dagiti sanikwana. Sakbay anapan nagnaad iti Amerika. Huwag nga rod lakay. Siguro, no saan idi a pinanawan ni Adela ni Madam Estela, nalabit saan pa'y laang anang balbali waging gaita. Huwag nga rod. Naimbaglaangan tanaka amiris, bayat anasapa pa iti amin. Ay, iso nga ikararag tayo. Asapay kuma, takanayon ang natalgad ni Madam, iti sa dinuman nga ayan na. Huwag lakay. Dayta tinasken nga aramidan tayo. Timadi a kababalin, mabalbaliwan dayta. Ngarod, si pupuso ko mati masaknan iti panagbalbaliw na, kat sulnitan na dagiti nagbasulan na. Timot na saya at akababalin, bendisyon mat ti supapak na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Ivy May ni Canor. Iti direksyon, Virgie Buckley. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayong amin. Dalan, kinapudno ken biyag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa te Hebreo Kapitulo 10, versikulo 24. Panunutan tayo no kasano ti panagtitinunong tayo, iti panagayat ken panangaramid iti naimbag. Papagayam, intay tinggen ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Anya? Simurot iti sabali a babae ti asawa ni Jane? Wen, dayta ti pag-iistoryaan da ita dito'y barangay. Mabainak paikit din arumwar, tadamag-adamag dagiti chismosa di taruar. Ay, daytan tumat ngamin kat. Nagapuradon tumat ngamin anak ki asawa ni Jane. Anya ita tinapagteng iti biyag na. Ba siya anak nga rod iti dayjay nga adem, tababasit pa'y dagiti anak na. Kat, kasano ita ti panagbiag da nga agiina? Diyak mo Ay, ala, mapan ko ida sa rungkaran. Alaam nga rodon ta ibagas kan si daan, itadmon kadakwada, awan kanot maisaang dan. Ay, kaasi damot nga rod no kasta. Mapanak ko nga di balay da tatang kan manang. No sanda nga impawit kan katibagas kan si daan, manang. Agpudno ka man kanyak, Jane.
Pinanawan na kayo kaditi asawam? Uwan nga rod, manang. Simurot iti babae na. Kat, kasanon ti panagbiag yung agiina. Diyak ka mo, manang. Ay, si kantumot ngamin. Sukir ka. Binagbagaan da ka idi asaan ka pa'y ama ki asawa. Taagad-adal ka pa'y laeng. Ngam anya tinaramid mo. Nakitaray ka iti dayjay a lalaki. Manang. Di kagsangit, tapod no ti bagbagak. Anya nga ita. Dandani di mo pa yan masagay sa iday tabuk mo. Gapo iti rigat ti panagbiag mo. Ore agsangit ka ita. Awanin ah. Di mon maisubli tinapalabas. Hay, agnanayon kan nga agrigrigan. Bakit? Naitid mo ka din jay bagas kan si daan da Jane. Wan, inala ni manang na. Taimbay itay dito ibalay. Ay, kaasimot day jay nga anak ta. Basol na. Sukir mo't ngamin. Inununa na tinakiasawa. Ngam ti panagadal na. Kita dagiti kakabsat na. Nagsasaya at tibiyag da. Tadiadal da. Saan mo nga ikumpara ni Jane kadagiti kakabsat na? Apay ko maasaan. Ginasgastusan ta ide iti panagadal na. Nagado ti loan ko iti mangisurusuro akpay laeng. Tapno makaadal. Naman niya tinarapid na. Nakiboy-boy friend. Ay na, bakit? Napalabas ang dayta. Saan amabalin ajak lagi penlakay? Gapo iti kinatangken ti ulo na iso apuro pa nagtuog ti mapaspasaran na ita. Naimbag amalam mo, Manong. Kuna kun ka. Si kajay bagbagajay staff ko bisita. Bisiyak ita ading. Kas makita met, nagabsuon lagi ti pipirma ka papeles. Si kagayam ti Chief Engineer, Manong. Nagmayat kan, naglamiis dito office mo. No nagadal ka kumamat anasayat. Saan nakaasi ita ti biyag mo? Wan nga rod, Manong. Dakkel ababawi. No apay asaan ko nga inyulo ti panagadal ko. Kanya ti umay bagang. Mabainak ko makan ka, Manong. Umayak ko maumutang iti kwartam. Awan ngamin igatang ko ti gatas na iti anak ko. Jane na ya. Bayadak tungot lang nga da kwartak, Manong. Saanin? Alam ti dugas o. Umanay mo't siguro daytan. Manong, Wen, umanay daytan. Narigat ti agbirok iti kwarta ita. agyamanak, Manong. Ala, agawid kan. Magmag na akong ama panili tiyandaan. Isupay ti pagpletek. Uray maarbisan akong darasat ti magna. Ang mga noogsang sangit ang dagiti anak ko ngayon pau-awer ko kada tatang kanana. Jane! Jane! Asin? Ha? Ni Uncle. Katay ay banak. Makilugan akong itilugan na. Tagpa ituludak edi tiyandaan. Uncle! Imbagtada kayo, Uncle. Nabasbasakan samot kan. Wan nga rod, Uncle. Mabalin ka diti agpaitulod iti tiyandaan. Gumatangak ko maitigatas dagiti anak ko. Ay katuna, agawid ka ka din. Madamdama pa'y, Uncle. Sige. Gumatang ka, taurayan ka iti palengke. Talaga, Uncle? Katuna, talagang matabaybayan ka mabasa. Agyamanak, Uncle. Naganos ka. Nakaturugan dagiti anak mo. Pinaturog may kanitatang mo. Agyaman na kiti panangaywan nyo kadakwada, nanang. Anya ngay dagitagin at gatang mo. Naggrocery ak, nanang. Kunak man nung atas laang timapan mo gatangan. Inikanak namin ni Uncle iti kwarta, nanang. Ha? Asino nga Uncle mo? Ni Uncle Renato. Nakita na kamagmag na iti kalsada. Sinardangan nak kat intulod nak diti balayo. Ay na Jane, di ka lamabain. Dimawat ka siguro kan kwa na iti kwartaan niya. Ha? Ay, saan nanang? Iso tinangtad. Inikanak iti 1,000.
Ni Manong, inikanak mo't iti duagasot. Ay, tila pagdaw-daw atamon. Kababain una yan. Nanang, kas kala nakakaasi unay ataon, Jane. Tatang, agawid kamin kadagiti apo ko yo. Agyaman nakiti panang bantayo kadakwada. Ringak kadiidan. Ay, siyak tong tatang. Ang mga nogsangit da, no didak makita. Adda kwartam. Tatang, Nangagkaw te saritaan yo kaninanang mau. Puno ka di at tinulungan na ka ni Uncle Morenato. wan tatang. Nasimpalt, kan managtulong at talaga ni Uncle Morenato. Uray no na nga ti posisyon na di ta kapitulyaw. Napakumbabalat ta. Kan nakasagan at tumulaw, kadagiti kakabagyan na. Jack mat di dawat kan kwa na tatang. Inikanak mat latta. Amo na nga may nakasapulam ti kwarta. Ay, mabit lang Alaam da ito isang aribaw. Taimbag lang igatang mo ti kasapulan dagiti anak mo. Ago nga tumanin ni nanang lumaamuan na, tatang. Apay nga mintay bagam kan kuana. Pensyon ko da ita. Hanggang mas kasapulam. Isungaytad ko kan ka. Ala, ringa mo dagiti anak mo. Taagawid kayaw na. Tanay, sumit nga tan. Sige, kasta. Ispoil them day tanga anak mo. Tad-adda pa'y ngagbalin asuker. Ay, di ka lamasyan iti anak mo. Takas tamat ti bagbagam. Asino kumati mang tulong ken kuana. No saan ada tayo? Barwam! Bayam ngagtuok, tapno amo na tirigat ti biyag kat makasursuro. Awan ano ruruamom nga ikikan. Di saanan ngagsalukag. Ay na, babasit pa'y dagiti anak na. Kat makaamumutan Imbes nga daigatang itinaimas asidaan, awanan. Taintad mo matan iti anak mo. Mangilambong kalatan iti ugot ti kamutay. Taisun ti sidaak. Si kapay kat di itandag sakripisyo. Imbes aragrag sakam ti panagbiag mo itata nag-retire kan. Ayabak kumamot ni Jane nga umay mangan dito kalukluk at restaurant. Ngam amok to matlaang asaan na akaya, ta saan na amapanawan dagiti anak na. Kat inayabam lata kuma, tapno makapangan mo't itinaimas. Kaasi mo't na dya kabsat mo. Isumot ngamin. Dumaw dawat sa apayan iti kwarta kadagiti kakabagyan tayaw. Anya? Inaramid na dayta? Dilagbainan? Ay, huwag nga rod Anya laang ganti maibaga dagiti kakabagyan tayo. Bye-bye-an tayo ni Jane. Natangkan ba't ngamin ti ulo na? Asino akabagyan tayo ti dimawatan na ititulong, nanang? Ni kano angkel mo Renato. Ay, nakababainan. Dayta nga rod ti bagbagakan kwa na. Asaan akanayon ama pandumawat iti tulong kadagiti kakabagyan tayo. Katuan, sana bali, inakto ka sarita. Siyak ti mababain iti kasta nga ramamidan na. Jane! Jane! Adak di likod manang. Adda ka mo't gayam di tang aglablaba. Wan manang. Nasayat man ta nakapasyar ka. Ada meeting mi kadagiti office mates ko. Dita hotel nga asidag diti balayo. Iso adim magasak. Kasta ka di manang. Ay, nagmayat matanday ta uniform mo. Bagay mo launay. Kan, day tabag kan sapatos mo. Agpadpada da iti kolor. Kastoy ka kumamot no nagadal ka. Ay. Jane, dimawat ka kadi iti kwarta ka ni Uncle Renato? Ha? Saan ano asino laditan ti pagdawdawatam iti kwarta? Di ka lamabain. Saan ka dimawat manang? Nagdisnudo anang itad. Oray pay, sa dino ti ayan ti pride mo. Ik-ikan na kami lang, iti pakaibabainan. Kasapulak namin unay manang. Amumot ababasit pa'y dagiti anak ko. Kan pinanawan na kami nilakay ko. Kat, dahitan ti rason tapno agpalimos ka? Manang. Oh, di ka agdomo kakasta. Akas ka lang nakakaasi.
Mabalin ka di at tulungan nak. Ngagbiro kiti trabaho. Tulungan ka? Taapay, kasano ka kumamatulungan? Kat di ka pa'y nakagraduate iti high school? Pangisar ka kumakan ka? Uray para linis wano para laba manang. Ay, college graduate dagiti paralinis iti opisina mi. Ada pa'y certificate da ah. No nagadal ka kumaydi, adayo ang mapagtag mo ti kastoy akariga ti panagbiag mo. Manang. Innakon, katne, laglagi pom dya imbagakan ka. Di ka dumawdawat iti tulong ka dagiti konforme at tao. Kabagyan tayo mo't Uray pay, kababain! Tunggal umayak dito balayo. Madakamat latta day ta nakakaasi abiyag ni Jane. Makauma mo't adengdenggan tatang. Apektado takabsat yu kat ngaraw. Ay naapo diyo panunutan day tatang. Ay, natanganan. Adan umno panunot na. Apay, di la mabalin na tulungan yaw. Anya kuma may tulong ko. Kay isumo tinang pili iti kasta abiyag na. Adda posisyon mo di opisina yaw. Mabalin siguro ay kami ti trabaho na. Saan la asyak tagdesisyon ni opisina tatang? Adda pa'y mas nangat nga itong umiti siyak. Kan may sa, naman mabalin ko nga indoors. Anya ko mga iti kwalifikasyon na. Saan mo't anak kaadal? Awan mo't training na, oh. Iso nga anusan na ti kastabiyag. Agbiro ka iti pagtrabahuan na. Tapno mapagadal kan mapadakkel na, nagiti anak na. Uncle, umunag kayo. Kunaklakit din no saan ka masangpatan dito yung balayo ita. Adak dito, Uncle. Ay, pasensya kayo Nagwara to'y balay mi. Agtugaw ka, Uncle. Sanak matkit di ngagbayag. No kadi agtrabaho ka, kaya tada mga awir ka dagiti anak mo, Jay. Uwan, Uncle. Ipamuspusak dayta. At ang amin posisyon ni di opisina, kaya't ko nga ijayakan ka. Sana na nga to a posisyon, ngam sigurado nga trabaho mo. Ay, agyaman ako unay, Uncle Renato. Agyaman na kititulong mo. Addan trabaho mo. Uwan, tatang. Imbagak namin idi ka ni Uncle Renato nga ibirukan nak iti trabaho. Ay na, maragsakan anak ko. So ano mabalin? Dito'y kumapay laang dagiti anak ko, tatang. Ay katun kabaalan mi paylaan kaninanang yaw ti mga away. Makita yu ti aramid daydi a babae kada kayo. Lakay kan bakit kayon? Yamda kayo paylaang ti pagaw-awiran na. No ada trabaho na, agbiro kumamot na iti para aw-awir na. Tulungan tayo kuma ni Jane. Kabsat yun ni Jane. Kitaan yu man. Nipay ang kaliyaw tinang birok iti trabaho para kan kuana. Imbis kumaada kayo akakabsat na. Ay, sabali pa'y atao. Bayamon, anak ko. Dakamin ka ni tatang mo ti agaw-awer. Total, awan mo't araramidan me. Nasaya at mo't kitday, tada kaduamin nga ubing dito'y balay. Naragsak kami kat, no adadagiti apu kumi dito'y. Ay ngam kaasi kayo, mat. Ay, maminsan laang tibiyag dito'y rabaw ti daga. Isu arumbang laang nga agtitinulong tayaw. Tapno mabuo ti arapaap, ti maysa kan maysa. Husto dayta ako na amlakay. Napanunot ko mat daytan. Naragragsak ti agbyag dito'y rabaw ti daga. No adda matulong am atao. Imbis abuyaam ti panagsagaba na. Tulungam ang masagrap na ti ginawa. Dayta ti kayat ko asawen. Misyon iti biyag at tumulong. Kumusta ang dagiti anak mo, Jane? Nasaya at damot latta, Uncle. Wanya, agin enjoy ka matlaang iti trabaho? Wan, Uncle. Nagsisingpot dagiti kakadwak ijay. Kan ada kanugayam training mi. Wen, mangipapa iti opisina iti training. Kunak idino jak kabaalan ti agtrabaho. Ta awan mo ti umno nga adal kan training ko, Uncle. Saan mo kumapanunutin dayta, Jane?
Kita man, ket nakastrek ka matlat tayo ti trabaho. Iso nga rod, Uncle. Pinapigsayo ti pakinakam ko. Iso nga ad-ada nagtalakak iti bagi, kan iti kabaalak. Kabaalam day ta, Jane. Saan ka kumamapukawan iti namnama iti biyay? Agtitinulong iti pakadagsanan ti tunggal maysa, tadayta ti pakaragsakan ti Dios. Papagayam, ditaan ti nagibusan ti maysapay a pakasaritaan, anay tampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.